U Pirotskoj opštini zanatstvo ima dugu tradiciju, a mnogi zanati su po kvalitetu svojih proizvoda stekli slavu ne samo u našoj zemlji, već i u inostranstvu. Najpoznatiji zanati kod nas su krojački, obućarski, zidarski, pekarski, stolarski, kovački, časovničarski, fotografski, grnčarski, limarski, automehaničarski, poslastičarski i drugi. Nažalost, mnogi od ovih zanata se gase, nestaju i odlaze u prošlost, poput nekada nadaleko čuvenih i rasprostranjenih zanata kao što su abadžijski za izradu amova i užadi, bojadžijski, mutavdžijski, kujundžijski, kazandžijski, terzijski i drugi. Pirot je pre Drugog svjetskog rata bio poznat po mnoštvu zanatlija koji su izrađivali kvalitetne predmete. Najviše zanatlijskih radnji bilo je smešteno u Tijabari, gde i danas postoje, nažalost veoma retki, mali dućani u kojima se roba prodaje. Vašar u Pirotu, među starijim piroćancima poznatiji kao Panađur, bio je idealno mesto da se najbolja roba mnogobrojnih zanatlija izloži i proda. Tada su potrebe građana za zanatskim proizvodima bivale sve veće, pa su se zanatlije udruživale u zadruge i zanatska preduzeća, gde se pomoću savremenih mašina proizvodilo brže i bolje. Zanatstvo je starija privredna grana od industrije. Kako se industrija u posleratnom periodu u našoj zemlji sve više razvijala, tako su i zanatlije bivale sve ređe, a zanatlijske radnje sve malobrojnije. Jedan od zanata koji se graniči sa umetnošću svakako je grnčarstvo. Grnčarski zanat nesumnjivo je sledio razvitak sveukupnog ljudskog života i shodno tome veoma brzo se razvijao. Literatura kaže da je od postanka Pirota u njemu bilo raznih zanata. Grnčarski zanat svakako jedan je od najstarijih i na njegov razvoj, kao u ostalom i na razvoj celokupnog zanatstva, u velikoj meri uticao je Carigradski drum, kao glavna i veoma važna saobraćajna arterija. Kraj 19. veka, odnosno period od oslobođenja Pirota od Turaka 1877. godine do Prvog svjetskog rata, je period procvata grnčarskog zanata. Ovi proizvodi, još neugroženi fabričkim posuđem, bili su jako traženi. U to vreme fabričko posuđe bilo je veoma retko, a ukoliko ga je i bilo, služilo je za ukras. Posebno treba naglasiti da je grnčarski zanat ponikao u gradu i da su tu jedino postojale radnje. Grad je bio centar za izučavanje zanata. Zainteresovani pojedinci iz seoskih sredina dolazili su u grad da uče od zanatlija. Najviše grnčara, majstora, međutim, bilo je iz sela i to iz Velikog i Malog Suvodola, Gnjilana, Blata, Rasnice, Barije Čiflika, zatim iz Kostura, Berilovca, Izvora, Poljske Ržane, Trnjane i Velikog Jovanovca. Šegrti iz spomenutih sela dolazili su u grad da izuče zanat i kao kalfe i mladi majstori ostajali tu. Veoma retko su se vraćali u selo. Rad u gradu ili u pečalbi bio je mnogo privlačniji. Tek krajem 19. veka grnčarski zanat prenosi se i u selo, postepeno i u sve većem broju, uglavnom zahvaljujući tome što se deo grnčarskih radnika nakon izučavanja zanata ipak vratio u selo. Tako je korišćena mogućnost obrade imanja i bavljenja zanatom. S druge strane, majstori se nisu odvajali od porodice i nisu imali troškove za održavanje radionice u gradu. Danas je grnčarski zanat i u Pirotskom kraju prava retkost. Zapažamo da pekarske radnje niču kao pečurke posle kiše, dok stari krojači, obućari, grnčari nemaju kome da ostave svoje radnje i majstorije u nasleđe. Možda će u ovo vreme besparice i nemogućnosti pronalaženja posla neki mladi ljudi shvatiti da u zanatu, pa i u grnčarskom, zašto da ne, leži pravo bogatstvo.